Og derfor vil vi gerne invitere sidste års filmprisvinder herop på scenen. Det er den islandske instruktør og manuskriptforfatter Benedikt Erlingsson. Þá komum við að fyrstu verðlaunafhendingu þessa kvölds. Það eru kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs og það er sigurvegarinn frá því fyrra, Benedikt Erlingsson, Norðurlandameistari í kvikmyndagerð, eins og hann kallaði sig áðan í kvöldfréttum sjónvarps, sem að veitir þau verðlaun og kynnir sigurvegarann. Og de nominerede er... Það eru 5 kvikmyndir tilnefndar til verðlauna í ár. Það er Stille hjerte fra Danmark. Vi vidste ikke lige, hvad vi skulle. Nej, hvad skal man lige tage med til sådan en fest som den her? Smil. Sig ost. Ost. Ja. Svo er það finnska kvikmyndin He ovat painet, sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað á þá leið þau hafa flúið frá Finnlandi. Framlag Íslands er Fúsi í leikstjórn Dags Kára Péturssonar. Afsakið, er eitthvað séns að fá far hjá þér? Kósi? Bjóða mannesku og gagnstæðu kyni í tebolla þýðir bara eitt, það vita allir, þetta er alþjóðlegur staðall. Það er svo hrætt að sért að miskilja eitthvað. Framlag Noregs heitir Mot Naturen. Jeg ville bare være her og aldri komme tilbake. Og framlag Svíþjóðar heitir Gentleman, byggt á nokkura áratuga gamalli skáldsögu. Du är jävligt lik min brorsa. Jag satt på dårhus. Henry började berätta om sitt liv, om sin olyckliga kärlek. Kan du förlåta mig? Ser vi har en del att prata om, du och jag. Han är försiktig, men farlig. Vad fan betyder det? Jag ska gå vidare. All mín text er skrifið þetta året. Það er af nogle andre end mig. Bedømmelseskomiteens begrundelse. En raffineret, enkel og visuelt opfindsom fortælling om at bevare sin godhed og uskyld i en verden, der synes uindtagelig. Dagur Káris kunstneriske bestigelse af et mandigt virksomhedmanden er et dybt gribende og fængslende film, som tegner et værdigt portræt af en blid kæmpe og leverer treffsikre skildringer af kvinderne omkring ham. Vinderen af Nordisk Råds Films 2015, Fúsi, Virkimanden af Dagur Kári og Baltasar Kormákur og Agnes Jóhannessen. Þá höfum við það. Aftur var íslensk mynd fyrir valinu, það var kvikmyndin Fúsi og þarna sagði í umsögn dómnefndar í stuttu máli að myndin væri afskaplega einföld og frumleg saga góðmennsku og sakleysi í grimmum heimi. Nú það sagði hann fremur að mynd Dags Kára væri afar grípandi saga af blíðum risa. Thank you so much. This is really unexpected and I didn't really
prepare a speech, also because there's something very sad about thank you speeches that never get performed. All these noble words of gratitude that just sort of wither away in your inside pocket. But I guess I should have. First of all, I'm just extremely grateful for this big honor that we are being given here for the film Fúsi. Second of all, I'm really happy for the money because I owe a lot of money to the tax office. So it's a big relief. Yeah, what I want to say is that I wrote this film especially for Gunnar Jónsson, the main actor. And without him, I would not have made the film. And it has sort of been the honesty and the authenticity of his performance that has guided us through a lot of turns and U-turns, because as soon as I realized what was sort of coming on tape, I knew that it would be a really big challenge to make sure that all the other parameters of the filmmaking would match his performance. And it was quite a struggle, and therefore it's extra sweet to be here today. And I feel that Gunnar Jónsson owes at least half of the prize, even though I can't afford to give him half of the money. Unfortunately. But also I would, of course, like to thank all the other wonderful actors in this film who put life into the characters that were written on page. One of them is my daughter, Francisca, who is with me tonight. I would also like to thank the rest of my family who is not with us tonight, but we live in Copenhagen, and my girlfriend Magne and my kids, Isan and Jakla, are there. Thank you. And I would like to thank my producers, Agnes and Baltasar, and everyone at Reykjavik Studios, the co-producers, Mikkel and Bo at Nimbus Film. And also I would like to thank all the people that helped us making this film, the wonderful crew, and just everybody that I'm forgetting. Thank you so much. Dagur Kári nefndi þarna í óundirbúinni ræðu sinni, óundirbúin vegna þess að það er ekkert eins sorglegt eins og undirbúnar þakkaræður sem aldrei eru fluttar sagðan að þessir peningar væru að falla á virkilega þarfan stað, hann skuldaði svo mikið til skattsins.